Malo le soifua e whaatala whātu se whapoponga fo le leo telefou ana Radio Samoa. Mo moatu mai se sae tu te tonu o mana o Israelu e whaia ni whaatala noanga ma le panona e mai se ona o le taua ma le Hezbollah o loo iai se whaamatau i le marienga ua whaia ma Amerika ma Iran le ua tau fia i nei whitawinga mo le rua vai aso a o tādia tala noanga. Whai mai le pāre mia o Israelu i le CNN le tau fia o spa inga i le panona a o ia sa i ai se avano o tala noanga ma le panona pei tai ua whai doa se tasi o sui mai le panona i le CNN e le tai whaatala noa e ro lato tunu se mata upu a o so whaia. O whai doa fo i sui o le panona e le i ai se wala urialo ia mai a Israelu mō ni tala noanga. O lo manino fo i le lapta inga mai a Amerika ina ia whaatu maupea o na tatala le Strait of Hormuz mo le whewa inga a waa a e tau fia fo i ma lato wospa inga i a Iran. O isi ripoti le so wa upu ia e Trump le whaafuina i Iran o le mata upu e whaatatau i le whaangasoronga o whainga malanga waa i le Strait of Hormuz pa mai Trump e le o le marienga lea no lato whaia. O le whai unga rewasa nei tara noanga i Pakistan a sui o Amerika ma Iran pe ono whaaturanga i se isi marienga umi pe tu mau foi ia ma ia tau fia i mataua i lea i tu o le rarolangi. I Korea i mātu wa whaeroa mai i le CNN ana whaataita inga o mea tau i le vasa nei, sa au fia i manisia o penga forward pei o ballistic missiles e au fia i ma cluster bomb warheads a o tau mawhai e whaalau tele na vai ngā au ma le turanga whaaniukiria whaasanga i a Korea saute. O le ripoti le pe o na whaasararawina e le ofisa whaasararawa le malo Korea i mātu, ua whaia mai i le mae a whaailoa e le militeri a Korea saute e fōringa o lātou whaalongo ina o ta whanane missiles a Korea i mātu mai deitu i sa sae o le tunuu i le rua aso taruai. E whaisi o ngā onga o a whianga o a upenga fōwi a Korea i mātu e pe o na whamatalaina le ripoti ale CNN, ma i se pepa o whamatalanga o whaeroa i se sui mai le matanga rengo re vai whawha Korea i mātu e tū mau pea o na avea Korea i saute mau lātou fili, ma sao lātou whatau wemu fo i ai, ma whaai ngoa sui o le whainga māloa Korea i saute o ni vale. O whaeroa i ripoti o tuturi roa e Kim Jong-un, ni so o tanga wāwala lata malusia o saina maisia tunuu, ia sanga wha malusia i pea lona tūlanga. Mo iei sa manianga i le wālusia ma Ukraine, ia tāo fia whitawinga o na o le whaerunga ina o le Eseta, le Orthodox Easter, le awha mai Vladimir Putin, sa ia whaatonu ina ia na fita ia tāo fia o so whainga i vāenga uma, ia whaaro longia le whaai unga le vāsa nei. O le fora sanga lea whaisao mai Moscow, i le mai o le taro sanga pea o Zelensky, ia tau fia bevesi, ia aesa lea mana ia lawa le Kremlin. Lea lawa wha mawina le reile teimi e amatai lea marienga i le aso se furutasi o Aperila, anga i atu i le aso sa o lumanai, lea whato a whaero ngai le e seta i lea i tu o le rarolangi. Tu sia i rungo o pengta whaerangi se whamatalanga Zelensky, e mana o mia e tangata se e seta e sa o loto, ma lea ini whamatau o se e seta o le file mō. Iau se tālia o se ri mai Queensland le ua mōria e leo, ina ua mawa i eile tusa maritasi tesi maritasi miliona o le tau o le kiso, sa ia ngā o ia i totonu o se furu rua māsina. Ua whata ua ina o le nei ari e whasa furu walu tausanga le matua, sa ia whao ngā fuel cards, na ia ngā o ia e pamua ne aile kiso mai no whanga o diesel depots i Brisbane ma Ipswich i le vāo te sema lua whenua whama te sema lua whenua lima. Na puaina leo na ua whaise sa i ringa i lona whale Greenbank i Logan, mai telemorianga o lo whenga i maia, ma uto e whamarino a tira i leo i tangata, leo onga o le sori ngā tūla whono leo le ngā o i o suau, e le a whaina po le ale te le, whai mai leo tusa pena o le tasi le kalone, o le ngā o ia o loa, e ono avei oe i le whaamsinonga. Lo tau fia i ngā leo le ri lea toe tūra i le whaamsinonga, i le aso se fururi mau me. Maritana Muli, mai New Zealand lo iei se lapta inga mō matangi malolosi mo le Coromandel Peninsula, ma le Great Barrier Island, mō le aso sa a o tau wata ta maide vaenga tonu o lo o angai e nei lea whao vaianu. O lo iei fo i lapta inga o timunga mamafa i le North Island, i le whai unga le vaiaso, e au fiai ma au kilani o le Bay of Plenty, Gisborne, Maisi. Pai roere wa ai tau e au lava na mata i tū lapta inga, a wale pui o le soifua. O nisi vaenga o au fia i whamanastu mai le National Emergency Management Agency,
e au fia i le tāpena mo le motusio le tise, ia se le tio anu i maa, wha mautu no whanga saunga le mua e ono a ngai iai, sa auni se ato wha leo mo mea mana o mia e le ainga, wha mautino lo saunga le mua no whanga mo nei mea ola po o whanga whao pe a whai iai, ma ia māta la foi, ma le whae tete. Tala ia reweidio sa momo lau wha whanga mai le nei fo i aso whareide, ia ma wha mai atu e fo i tatu telefon o le nei vai aso mai atu nu e mamao ma le Pasifika. Manuia tere le wha i unga le vai aso, ma ia malpui puia fo i le soifua, mai winga lo wao le tau e pei o na liputia. Pa soifua ia.